everyone, welcome to our yet another episode of Tribe Speaking, presented by Tribe, a Debating Society. Today's topic will be on the role of journalism in today's society in context of Manipur. Nasi akogi studio da lengsinduna laibiriba personality asi hojik matamgi digital media gi mayamna ahal naha khaidana yamna pamnana yengnariba tanariba misak aduni. He is a renowned anchor and journalist, and he is serving currently as the editor of Impact News. Ladies and gentlemen, he is none other than your very own Mr. Raj Nongthombam. Tamo, welcome to our show. Thank you so much, Deveshwar. Ngasi Tribe Speaking hariba Tribe, a debating society in a Sindhi Batharum Sida. I invite to Virakpa, Varisana Senka Virupjan Waitare, Duga, with Tribe, a debating society, member Kodimapu, Deveshwar Puhatare, Smanko Virukidamata, Maketaki Tarts of Luxury Luna, Nasigi, Thorum, Tribe Speaking episode, Subi and Virapun Pusu, Maketagi, Noruna Krumzeri. I'm level for me, Tamo. I want to lap people say. Although Hosik, quick main topic the holding it, in a Kanganing Vistamogi, quick life from the Okay, I get life from my Tareko. I give life from sea, Imphal East District Key, Kundrapam Assembly Constituency, Manung Channel Laiba, Waitun, Hibakung Katini, Duka, Waitun, quite enough Waitun, kind of me, I'm like that. I don't know, quite enough from my target, with the kilometer, Tankaimo Hatare, half kilometer distance the labor from Pangai has Pangai Mings a letter. I know the police training college labor, the Yatop school, Mam Lavan Mudana, Pangai Kitang, Mam, Sakang Beard, Pangai, the Yamana letter, Pangai, Waitun is the Tangaretare, the way the Waitun, the Pangai dinner, the Hatter, Aduga, Koi, it's an object Hajar, Hatter, Akoi, it's an object Puna Marine Hatter, Nupa, Hum, Nupiama, Nupana Honey, Nupina Yamani, Aduka in a quiet home and Hatter, Marta, Matak Yamba Zuleri Hatter, the live activity Yamba Hansi 2000. He was in the CRPF. Koi family se loina mak kahtar military kano se the professions se loile hatar koi baba koi kaka adagi koi even Iwai bo hatar loina mak sipai ngatan hatar. So I am the only one who is not in the profession of army hai gatra sumbe line se active line dele tab se khan hatar adoga kuji yamba masiga iga koi ni ado isi ka koyum le ori isi mayum pangre Yamazum Pala, Jum Palata, Rima Pabungsu, Adam Lady, Babasu retired to Bakuire, Rima Sudum Lady Hatter. Baba Magiming to Sabbath. Babagi Ming, Koi Ming Ziktang, Manipur giving the Odre Haranima, Nongthombam Chaudhry Sinkoe, Imagiming, typically my take, begin Manipur in Nupiam giving, Nongthombam Ongbi Hatter, Poundam Ningol, my Pakpi Hatter. Okay. Aduga, okay, Hagadon, production say, Raj Nongthombam. I mean, I mean, I mean, Raj Nongthombam say, Sigi Manning the Hatter, what he Raj Nongthombam is not my certificate name. I give certificate Ming Nati Hatter. This is my pet name, Hatter. I keep pet name, Natraga nickname Hatter. Adunia do Sigi Mings and I Bukanga with the Gazum. I said, Raj Nongthombam, I to introduce the Hatter. Carmina Raj Nongthombam, where a kino Zikan Hazard Hatter. I say, class 12 Poxy, one of the Tumtam Hatter. Aduka 12 Silver Matunda, graduation to Delhi Sele. Aduka graduation sitting a Manum All India Radio program, All India Radio Infalgi program, Karatar. Ministry of Health and Family Welfare, Makada, the Topanako National AIDS Control Organization, Makada Tonga Tuanba, radio spots at the drama Machamasam Amblai Hatter. Hindi English talak ba to Manipuri translate toroga Manipuri loan da momaji masiri court toroga Imphal thagi doba Imphal long sando ka program haidar matamam da mayam dum to tabirang mani yamna pakta ba konjel karai tare iche kai sapino ai te sete ka thawa salo ne la habdo adu program yam ai ne to yim ne tar ai na ya translate to ba ai sa maksud da actor voice over hagadra ko announcer oi na zu aduga drama artist mo ne zu to ba tare Delhi der ma sahi hom mukse graduation ki timing se mai to ba tare the Imana Bagi, Uncle Magi, Kutang the Pamanata, direct Pamanati. I was just an artist at the Matang Pambat and Hatter. I must go to the say radio programming to say some no eyes of Hattering on the Rainasu, Conjeng as Makangas Haba, Hanu Bimusa, Hanu Wamsa, Nang Zamusa, Makan experimental. I wasn't wise of them. I might have been I was in as long as Nanzi cannot be Nanzi. See mask communication gilam jere sang bayani have okay mask communication padoma le nai
after graduation hai tare masters in mass communication da tawbune raga mass communication tawbugi timing sida hai tare adugi horom dai sida ina Delhi sida koi hijra hai tare hijra hai di nupa di orga nupi tung tawbuje polok pate masana tawjar hai tare mon thoin tawgen tawna ta moi je lambi da nupa ma hek thengna base moi dik mai tawge da Raju này thay cái này Raju gan ở đây mình sẽ xem với originally hay là certificate tôi với mình sẽ Nongthombam Raju Singh hay vậy này bank account cái certificate lấy với mình sẽ Nongthombam Raju Singh official mình sẽ giữ này à đó à bây giờ cái hijra thế này thì mà bây giờ Raju कहाँ जा रहे हो cái तरफ bây giờ cái nói hijra cái số không được bụng gì đó mình có không được bụng không à đấy cô nằm mà sum hàng gan gì đó hijra rằng gì anh mi mà thèn nào vậy nupa mà thèn nào vậy moi de moi gi pet nem hai tare moi na tum direct tum address to ne ba raju tum hai ne ba ai na tra ga ju mai oi le ram hai tare re de as ka no raju ji ek yam moi ne yam la khang ma ming mo ju ga du ka raju ji am common ba ta delhi de hai tare ne raju am thak pa du raju jing se koi cha lon mo gum ba so wo jong thole go du raju ai thena raju jing sa lon mo gum ba di jam na ke low profile ni ada sum thena ba tare le ta ita ai raju ai ming jai ai kitang ai ju mai nu sa ra ai sai tom da raju ai ming ji da ai ju sa lo mo gum ba du sum sa la mai tare ana as ma sidi kitang phajadre adu bai gi imai pa na pi bi ming ni si certificate zu le bani na ma sidi pura mangan bu phatti na kitang ai na smart ba hai ta powerful ba smart ta powerful ba ming am pa ba ta ara dai na ma sidi rajan do le du rajan thon tar gi ma nang do indi film gi shahrukh khan gi copy ma le ma de raj thol le romantic hero adu type ta ne na hairani kan ba happy kitang di mari le ni ko adu su ai adu ma tina ta ba ara dai adu dai rasi ga seng ba han thon pi re ga na koi mass communication gi introduction pi ma tam ji dai ta re aina ai ming je raju haidre ming chan bu di raju na dum i ko ma am mai original bu di raju ne du bai rajan ko na hai tai na raj se ko introduce to ge hi my name is Raj RAJ R for Ram A for Allahu Akbar and J for Jesus my har introduce to ge mai to mai ge raj have ming je ai mass communication ho bu 2002 da ho ne ta re tam ba se adu da 2002 da gi na ho je pho ba se du mayam na ai gi manav na su ai gi oja na ju ai gi chhatra sing na su ha ta re mayam pula ma ha ta re rajan su khang na gi da gi ai je dum rajan khang na du ga yum da thola matung da su dum khoi imung manung gi mi khara khat na ta na ai ming je dum mayam na rajan khang na bi ha ta du tv da dum mayam na khang na ba ming du dai na dum adu gi ras idil hindi gi meaning the secret behind how the ras name came RAZZ to adu na si di open way mane mane ho adu mathang gi sna khoi gi sigi na sai gi society gi adagi issues mayam role si loina thadokraga dangi I want to shift the topic to koi gi hoji aspiring koi gi kai hagadano youth hagadra ana media da changing ba mayam lai se adagi like film star tamogi so dum fan following adum lai atare akoina khagjabada aduna moina mayam inspiration oina ba as a career media as a career as journalism as a career oina basic things mai kai to batai aduga some of the information moina changning agadi kai lege habigi career guidance macha matang yam da pbi ga noi jani yam noi ba yam phaba film ma kan si su career yam cha option amani adu manipudring sa haja gi manipudadi sigi profession journalism gi profession sida newspaper bu ero tv bu ero masida koi ga mengi dikha to an ga tare akoi si private media sing sidi koi isha gi koi kanu jai tare ne audience amadi viewer masing si yam da bani na koi advertisers yam lagte live advertisement ki paisa yam yam ti ar maduna koi income si yam bana ta bani na again akoi de paisa si yam na pi ngam de tare company sing ai na moi ya wa bu bi na ta ba but this is the reality which is happening adam mar modna akoi de paisa si yam pi bi dra mina koi si manipudadi koi media gi thabuk to bising sa one of the lowest paid sing da dum ching bi ai tare adubu akoi thabuk to ri ong ma hajaning na akoi si changai je koi paisa gi dang sang puna te koi si feel se kenam toning bugi sangai ne ai mayam de ong hang bo yaw na adum nang si job se na ga nang yum pa pun buk yum pu buk ko na bra ga ha ena dan batang jo radi kenam haje ke by profession I am a journalist but for livelihood I am a dukandar shopkeeper ai koi thongan de dukan pa me koi magi dukan dai cheng cha ga lu mayam yo le se si yaw ha tare adi ai na tori profession ai chara hen bju ya adana ai chara hen tana bai journalism tor kuna te ba adu gi poto journalism join to ding and clear oi bio paisa ta na bi dang journalism ra pi kana ba journalism je paisa ta na blak na te ba hoi nam tor bi thak to yam pharak tana nang paisa yam phang pa dana adu to an ja adu we na ne ko
मैं वही होना दुई से अदु वही पैसा ताना बगी तंग तने दु थाबक अमा फंग अदु थाबक ना युम चलाइनी दुदी मणिपुर दि खितंग वारे अदु मणिपुर दि दुम हुजिकति खतंग फरक तो माले मैम जे दुम आयाम न्यूज पेपर सिंग अदु का कोई लेबो ऑर्गेनाइजेशन मैम जे दुम पैसा खगा दुम हेन हेन पिनारे हाबत पाउदी तारे हतारे अदु याम फबा साइनी अदुना फ्यूचर दा कोई मणिपुर दा कोई जॉब प्रोस्पेक्ट हतारे जर्नलिज्म की मीडिया की जुम फदो माले अदुना मैम दुम जॉइन तो वी अदु बाइंग साहबा सागी sacrifice हतारे ने sacrifice माते बंदन पाम जो तो passion दो you are so passionate you want to do something in media you want to do something in journalism adu gi mak to join to bi oba not because everyone is doing mo li to mai yes yang wai do wari tv de impact be to ga mayam bu khurum jari have jan wai do mali na yaw na tab no I will come ko nothing is enjoyable maina enjoyable hai je na pam de enjoyable ori dine ko but if you like that profession then you will enjoy every bit of your discussion every bit of your program I don't have kya wai sa du ne ko yang wai bom thok tu ne ba palm ready to biro no palm ready to biro number 1 number 2 sigi field sida koi mass com and journalism sida koi keno se degree ma mathok ta pra diploma ma mathok ta pra hainai mathok ta de ai wakan de ko mathok ta de adu hojikti sigi course thola bani na haitare akoi na job lo matam da mana mass communication da degree ama nata diploma ama tarok tar gati akoi khidang adu da consider tawi ko ari preference kitang pi haitare madi already khanga bani na background le rabani na akoi ne keno explain to man hai pick up thuni habagi wakalam dile je adu it is open to all akoi zik job lo matam da su any graduate adum ko web okay aduna science background ge bi commerce economics any background oi ko arts ki background ge moi se akum matam da dum moina bu news ki ka hatare sense nose for news am le raba passion for writing and passion for journalism je bu le raba adum akoi dum adum khang hai tare test ama lo matam da adu matum ina koi moi je dum select wi amaduna any field le view science hadi any stream the science will be commerce will be and arts will be adum lo view adu ka sigi journalism gi particularly tv journalism the channel targeti madu gi passion dum hana le biro passion bu le targeti practice khara to mathok ta hai khan je kanu da mass communication journalism gi degree tu yaw da targeti tv sida di maru na to du se camera ya mamang tholo thabu to bu sine wangang ba reporting to ba I bu su dum yawi ko I ba hai bom di matok ta do re kara adu ka I bu du gi khang hena maru di sina ngang ba sine ba adu ngang ba gi ngai ja ba hai gadra ngang bu su khara tam ta re ta re ngang bu khara practice to jata re ta re kam ta hai ta hai na problem te ne madu gi ko se sam yaw na te ko je mask commission tam idna master adu ka shu no ta lak te bo jana pdc mai to ta lak te ba adu ai wona ta lak te ba do adu ai satru sing da moi de su mai ta kana sakhi bi yaro na ai di ai satru sing da loi ta tha gi pdc mai to ta bani anchoring mai to ta bani reporting mai to ta bani pau mai ni ga ta bani ari advertising or kana advertising da to ta ta mai ta tu ni mai to ai ta lak subject sing da di satru sing da loi lam ai ta re magi mairu sing da ta satru je ku mai pdc na tra bana ve mairu sing da adu practically pi no hona ya ta adu po ta practically isa da po to yau je tar ga di TV journalism the sangpe ane aduga print journalism the sangya that absolutely your writing skill has to be superb aduga adudigi hena maru everything sagi no sport news to news ki sense ma lo ta news ke ke no je khang ma ta ri hata atai je koi high organization the thabak tor matung da hek chang bu ga di thabak tor no am ga thabak bisal hoye ba almost for 1 month koi gi changai ba no ba candidate se hata ma do dum training pini so ma to so ma ko tak pi ta bini hata re ne adudagi thama ni da dum pick up to jarani aduna for example pono phom da bu tore khalo pono phom gi thabu to mong da nang within 1 month khangani sanga express da bu tore khalo ato progression da bu tore khalo na impact bu tore khalo thamai matung da na ani matung da adum ai ju khangjarani o sigi organization da ti sumaina pauji iboire sumaina ngang bore je dum khangjarani hatare aduna on job training je dum phangni hatare hek join to bu adu on job to lak ringa da adu gi job to gi damakta nang gi ka hatare nang gi suitability do nang eligible hello haitare eligibility to not only in terms of academic qualification ataba nangi because media is performance based industry perform to bugi industry ne badana nangi performance to handi kitang develop to bitare haitare aduga sagi kogi topic se we discuss lot more about issues adagi career academic adu viewers in this have it kogi monotony monotonous boy bagi ama to break the monotony question sik personal question da okay adu to start with I mean ai da natana mai am su khangning I mean hobby hai tare kai hobby matang da amase kai and I did job to da leisure time da kai hobby kai pambi ke ai hobby ga sile maza khangre I can music su mai am the perception le ne se hobby also stylish so you might be knowing how to sing and play guitar
you know? Say the Ampam Heather. Okay. Say the Ampam music, you know, the Sound of German. I know you found in the country. I'm saying some of them. I know the Delhi University like coming at college functions in Jay. I need say them Satunia. The first tower, second tower, I watch them say who Pandu Netare, Manas Hetare. Aduga first year, second year, some what Punjalatana, my Amazon Kambir Putagi. Even third year of Kandadi annual function Gisha Katamayamse. Sigi can also scoop Nizay to do can organize and they just have to say prepared. I want to repeat it. Razan or Kalo and the kill is second and says it. Come by say, I think who should go. I Pampaja, I know Pamambaja, Matam, graduation. I wanted to be a singer, professional singer. So I wanted to learn singing also. You could sing a bit, right? No, I said to him, Tongue Kalamata. Or they come by saying mostly melody, I mean. Melody at the melody didn't come there. English Haiteko. In the stage, indeed, what I say, Yanta, the writer. Indeed, the Manipuri songs, Manipuri songs, Zitiko, Manipuri Yam Louis Hatter, Manipuri Sam Louis. I can Kalapada, I don't tell them Manipuri Lubility and Kale. What could I say? Yam some Momata, them live one, Saki on look on the tea Lubu, and I Manipuri them. I'm very saying, Matam, I see how old crew members in Loipam Hatter. Manipuri does some. Loipam had few. Ari, we say there is a Ari has no name so topa. Matin Kasako. Shibaya Retlaba Napiu Koibu Nangi Tamola Nukshiba Heman Kibala Soiki Baya Retlaba Napiu Koibu Nangi Tamola Landa Bangam Draba Nyoy Mapokni. Hello viewers, Tribe Debating Society na putokpa tuan ba thoram sing si Tribe Debating Society hari ba YouTube channel sida loi lakto lere abadon hek lakpaga hek upload toropaga miyam da notification lanu ga damakta mayam na subscribe to view subscribe button si makha da su matai da su yam thona rabni mobile phone da su aduga computer ko laptop na singma da su mabadana subscribe to ka obiranu aduga ngasi video atop video sing su hek yang bibaga aduda like to su ka obiranu aduga yam na soidana makha da su ko comment na singma dum to biro aduga mayam to comment ma tumina masida ko ton makal gi ko interviews that get different programs ma lacharani adana soidana subscribe to biro soidana like to biro share su to biro aduga comment su to biro thank you so much.